Radyo Dengi'den Dengi Köyü Havlatya. Şinavên danûçiyan a radyoyê dengê gel dembaşkodarên êja îro 22 Adarê 2024 înî li Brükselê saat 8 li Amedê de em nûçeyên serîsîbê pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Zindanên dewleta Tirk çalakiya grêva birçîbûnê 117 roj li payê xwe hiştingirtiyên siyasî ên lêgirtiyên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Abdullah Öcalan û çareserkirina pirsgirêka Kurd biriyên demokratîk û rakirina têcîtê li 27 Mijdara 2023 de dest bi grêva birçîbûnê ya deng û dorvekar kiribûn. Çalakê di roja 117 de berdewam dike. Ji bo dengê girtiyan li gelek navên dan ji dayîkan çalakiya nobeta adaletê dan dest pê kirin. Çalakî zêdetirî 100 rojin li 8 bajaran pêkte. Dayîkên Amedê 108 rojin çalakiya xwe didomînin. Çalakî li avaya DPP'rê xistina navçeya Bağlarê pêkte. Li Wanê jî beşdarê nobeta adaletê bi duruşmeyên bijî serokapô nobeta xwe domandin. Li Mêrdînê jî dayîkan bangarekirine têjîtê kirin. Nobeta adaletê li Batmanê jî bi biryardarî dewam dike. Li İzmirê jî li avaya dem Partiya Rêxistina navçeya Buca 46 roj li pay xwe hişt. Nobeta adaletê li Mêrsîn, Edirne û İstanbulê jî bi biryardarî mezin berdewam dike. Hejmara şeşan ya bültena tecît hat weşandin bültena tecîtê ku balêdîk ji ser asta tecîta li ser rêbera Abdullah Öcalan û girtiyên siyasî hejmara şeşemîn weşan. Bültena tecîtê di yekê Mijdara 2023 de dest bi weşanekir û di hejmara xwe de bahsa salnameya tecîtê dike. Di hejmara Dawîdê jî cih ji tecîtê serlêdanên bê bersiv xemsariya spîtî û cezayên girtîgehê yên girtiyên di grêva birçîbûnê de cih dikire. Di bültenê de têgotin ku 2 sal û 11 me û 25 rojin bi tawayê agahî ji rêbera Abdullah Öcalan girtiyên yên li İmraliyê nayê girtin. Di bültenê de bahsa serdana delegasyona hukuknasiyê navnetewiyê li dijî tecîtê ya li Tirkiye hatiye kirin. Di bültenê de hatiye bibî xistin ku ji bo rakirina tecîtê li ser rêbera Abdullah Öcalan ji 27 Mijdara 2023 vir ve li girtikeyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê grêva birçîbûnê heye. Lê cezayên dîsîplînê didine girtiyên tev li grêva birçîbûnê bû û mafên wan têne bin pêkirin. Di bültenê de têgotin ku 8 baro û 14 saziya muaf û hukuk di 12 Çile 2024 de ser li Spîtî dan ku serdana girtika grêva İmraliyê bikin û rapora xwe eşkere kirin. Lê Spîtî di vê mijarê de gavek neavêtiye û ev helwesta Spîtî hatiye rexnekirin. Pelegodarên hêja Newroz bi coşeke mezin berdewam dike. Li Şam û Beyrûtê Newroz hat pîrozkirin. Li paytexta Beyrût Lübnanê bi pêşengiya PYD û Kongrestar Newroz hat pîrozkirin. Dayîkên şehîdan agirê Newrozê pêxistin piştre li ser navê Kongrestar PYD Weqfa Civakî û Kültûrî ya Newrozê û ciwanên şoreşger axaftin hatin kirin. Piştre koma welatê Rojê û koma şehîd rojên strangotin û gel govend girêdan. Li Şamê jî bi pêşengiya PYD bi beşdariya girseyê kalabalık Newroz hat pîrozkirin. Agirê Newrozê ji alî dayîkên şehîdan ve hat pêxistin. Piştre li ser navê PYD Hesen Abdullah, li ser navê Kongrestar Newroz Xalîl û li ser navê meclisa malbatên şehîdan Cihan axaftin kirin. Axafvanan Newrozê rêbera Abdullah Öcalan û gerîla pîrozkirin. Piştre hunermend stranê xwe gotin.
پیروزبایین لأوروپای حتی ربراپ و آزاد به هر در نوروز لسویسرا باجارن بیل و ست گالن لکبرس و لآلمانیا جلی گلک باجاران نوروز به جوشه که مزنات پیروز کرن لآلمانیا باجار اسلینگ به پیشنگتیا تفگیر جوان شورشگر تیچشه و جن جوان تکوشر تکوژن نوروزات پیروز کرن پشتی ریزگیرتن پیاما کنفدراسیون جواکن کردستان لأوروپای کنمت هات خواندن و هات گوتن که حتی ربراپ بروی جلان آزاد به هر روز نوروزه پشره هفسروک ناویندا جواکا دموکراتیک آ کرد آشتوت کارته مسعود دوان آخوی و همو شیده نوروز پیرانی پشت آخافتران مشکه به مشاره هات پیکانی دی سویسر باجار بیال سات گالینه به پیشنگده تچشه و تکوژن نوروز هات پیخستن د پیروزبایی سات کلینه ده نونرین سابی و سپ آماده بون پارلمانتر پارتیا کسکان یک جه حوالن تکوشن آزادیا کرد و اندامن اکادمیسیین کمیته پیشگیری روجاوا ین کوم تورمانش آخافتنکر و نوروز پیروز کرد لکبرسی جی باجار لگوند آلاسا به جوشه که مزن جشن نوروز پیروز کردند پیروزبایی لگوند آلاسا کردستانی و دوستان وان آماده بون آگیری نوروز پیخستن دستپیک دشاردار Katopolemya yeli Limassoli Nikos Anastis o siyasetmedar Lezgin Serhat Axaftın kirin pişti Axaftıran hünermendi tev çandeyi kava ürmiye hünermendi Metsa Geli Kurt a Kıbrısı u Koreya Zarukan a Tufulis Strangotu لحفت باجارن سویسرا آگیر نوروز حتی آدان کردستانین سویسرا و دوستان گلی کرد لحفت باجارن سویسرا آرا و بیل سولوتور لوزن باسل سنت گلان رپینسین وینترهور و برنه نوروز به جوشه که مزنات پیروز کرن لگلک باجاران جوانان به مشین مشاره نوروز پیروز کرن ده همو پیروز بهایان ده هاتیار کرن که کرد ویجه بو سرکفتنا پنگاوا آزادی جابطلوی جاران ره چاری سری پسکرکا کرد ره تکوشین افا بدومینن پشت نوروز لآمده 126 کس هاتم چاپ کرن دوه لآمده نوروز باوی که به هیبت هات پیروز کرن زیده تیر میلیون کس تاوی پیروز بای لپارکا نوروزه گل نافچه رسانه هات درخستن بو ده پیروز بای نوروز ده جوشا لقاده گلی یک جینه سکنه لگوری آگاین هاتنه بدستخستن پشت پیروز بای نوروز زاروک جدناو ده هر ایکم 126 کس هاتنه بین چاپ کرن Hevsevka fetteme sabat ergen banga telubuna nevroza Frankfurt'e yalısı beker ugut dibistüsiye adarede emli Frankfurt'e ben bahev u bebinden geber xodan tekuşunu azadiya muruvani. نوروز هم پیشی دست ببک نوروز دبیجن جگل کرد راجی همو گلار دبیجی رنگ بهار خود خمله نکنی جندکی. اما جمع گل کرد را اب نوروز 2024 بر خدان و تکوشینا برح بریتان اورونایی آویا برح تکوشینا مظلوم دوغان آیا امجی دبیجن گل کرد اب نوروز 2024 برح تکوشینا پارچه کرنا تجریتا ایمرالیا ام به 23 مه ام حمید هفدا لفرانکفورتی ببنه دنگی بر خدان و تکوشین آزادیم Koma ve cejna nevrozi به مزگینا گرلاyan پیروز کر کومل مالباتن شیدان اونdayan کردستانی کما و داخویانیکا گوت اف تفگرش سرهلدان یا دیروکی خودی جوهره که گلک خورته کو به هزاران سالان خو گهاند یا روجامه یا ایرو لبل بقاسی دریج بونا دیروکا خو به هزاران ایریشن تونکن او بتلوتکه اوندا بونره روب رومایه ریبرا پوپیه برسوا هواره وکو نشوپیا برخدانه او اف دیروکا سرهلدان جخ اساس کرد و تفگیر آزادیا کرد آوا کرد کماو گود ام برخودان زندانان یا پیشنگاری برا پویال ایمرانی و لگل مزگینیان آستا پیشکتون و پرسینا گرلاyan ره برخودان یه نوروز یه دیروکی که هاتی نو کرن و تاجدار کرن دکوین نوروز سال 2024 امجوه که کمال مالباتن شهیدان و اندایان شهیدن خواه به منتداری ببیرتینن ججنا نوروز لره برا پو هوالنوی دایو که مالباتن شهیدان و همو گله خوی ولاد پاریس دوستن خواه پیروز دکن Banga
ji beşarê Newroza Rihayat kirin. Newroza Rihayê wê sibe li stadyuma 11 Nîsanê li navçeya Halîliyê were pîroz kirin. Ji xelkê Rihayê helef ışık diyar kir ku ev bi malbat û hevalên xwe re zû biçine qada Newrozê û got qalabalık wê me kê xweş bike. Newroz wê bi bingeha serkeftina hilbijartinê Sûyeyê adarê jî em ê bi rihiyê Newrozê serkeftinê bi dest bixin. Helef got em dixwazin gelê Rihayê jî wê Newrozê Newroz ji bo Kurdan cejne biratî yekîtî û serkeftine. Cafer Taşkın ji got Newroz agirê mazlûm û Kemal Pîran e. Ev agir heta îro berdewam dike. Em bank li hemû gelê Rihayê dikin ku beşar Newroza ku sibe bibin. Ez hemû gelê Rihayê û herêmên derdorê vedixwînim Newrozê werin. Em li qada Newrozê li dijî zilmê biqîrin û bêjin em van polîtîkayan qebûl nakin. Em azadiyê dixwazin. Zozan Dal jî got Newroz rihê azad e. Ez ji hemû Kurdan re dibêjim rabe. Em dixwazin êdî azad bibin. Em mecil û bergên herêmî li xwe bikin Newroz pîroz bikin. Ev banga me jî gelê Rihayê re ye hemû werin Newrozê. Sakîne Atra jî got divê em Newrozê bikin azadiya rêbera po. Divê em Newrozê bikin bingeha serkeftina hilbijartinên Sûyeyê adarê. Ez dixwazim girtiyên di grêva birçîbûnê de rojek bere rojekê werin berdan. Em raya giştî vedixwîne Newroza Rihayê ku wê di 23 adarê de sibe were pîroz kirin dem dema me ye. Cizîr dibin avê dema Dem Partî çû hawara gel li Cizîrê baranek şit bariyê kûçe û kolan dibin avê deman kesên nekarên ji malên xwe derkevin demek dirê ji zehmetî kişandin bi saetan di malê xwe deman. Di saeta lehiyê de ji ber gel ji bo fitarê li malê xwe bûn vê rê li ber metirsiyek mezin girt. Piştî lehiyê kolan dibin heriyê dema. Parlamenter Dem Partiya Newroz Uysal namzêtên hevşerdariyên Cizîrê Güler Tunç Yerbasap û Abdurrahim Durmuş rêxistina navçe çûn cemgel alîkarî dan wan. Hadzanî şaredariya Silûpiyê wê jî tîmek alîkariyê bişîne ji bo xelkê Cizîrê. Ji bo mîdyatê terciya herî rast Dem Partiya Meclisa Mîdyatiyan ala Avrupayê ragihand ku dem hatiye li mîdyatê dawî li desthilatdariya ji meciyê nijadperest, randxwar, talanker û cihêkarê bê anîn û siyaseta azadîperest û gelperest wê bicih kirin. Di daxuyanê meclisê de hat gotin ku hilbijartinên herêmî ji bo jinû ve destnîşankirina îradeya hêzên demokratîk û gel girîng e. Hilbijartinên dawiyên herêmî de biriya qayûman îradeya gel hate desteserkirin û hat destnîşankirin ku divê hilbijartinê de girtina encameke xurt ji aliyê azadî, aştî û demokrasiyê ve wê bebersiva herî rast ya li hemberî feraseta yekperest totalîter a desthilatdariyê. Meclisa Mîdyatiyan got navçeya mîdyatê xwedî taybetmendiya pir rengî, pir zimanî, pir rolî û pir çandî ye bi destxistina encameke hilbijartinê ya bi xweşbînî û li gorî rewşa xwe ya civakî gelek girîng e. Hêzameya rêxistinî ya alîgirê azadiyê ji her demê bêhtir nêzî azadiyê ye. Dem Partî ku ji îradeya siyasî ya hevpariya gelan pêk tê ji bo mîdyatê rêveberiya herî baş, terciha herî guncav û rast ya siyasî ye. Meclisê bank li mîdyatiyan kir ku ji bo Dem Partiyê bikevin nava liv û tevgerê û got mîdyat û gelê me wê bi Dem Partiyê bi ser bikeve. Nûçeme dawiyê mihelmî li Qoserê wê piştgirî bidin Dem Partiya Rûspî û pêşengên yek ji gelên qedîmiyên Mêrdînê mihelmiyan Şehmûz Özkan û Hasan Ceylan tevî malbatên xwe tevlî Dem Partiyê bûn. Pêşengên mihelmiyan Bîroya Hilbijartinê ya Dem Partiyê ya li qada azadiyê ziyaret kirin. Hevserokê Dem Partiya Qoserê Abdulkerim Erdem, namzêtên hevşeredariya Qoserê Hamdiye Turgay û Zeynî İpek pêşengên mihelmiyan pêşwazî kirin. Pêşengên mihelmiyan diyar kirin ku evê de hilbijartina herêmî de Sûyeyê adarê dibin sîwana Dem Partiyê de bin û dengê xwe bidin namzêtên Dem Partiyê. Pêşengên civata mihelmiyan bank li tevayiya mihelmiyan kirin ku li dora Dem Partiyê kom bibin. Namzêtên Dem Partiyê yên hevşeredariya Qoserê ji ber piştgiriyê spasiya pêşengên mihelmiyan Özkan û Ceylan kirin.